Abusia yɛnsa ka video wu ha na Kwadwo Cancer Lewin was Ghana's favorite actor. What say why ade bi efe yie pa na ye ba beka ho asem na yabo na baso video yɛnsa kan yi kyerɛ Kwadwo Cancer Lewin asidan kama pa de ama ne old time friend bi a akoto ye no na se bi pere se ba bi oda ene ba bi ote ne se de waye no na enso ani kura na o hye ne bo se obepe ba bi ama no atena ampampa ne nuane ampa wasi dan kama mpani se de wo odonsem no na ode makodwo Cancer Lewin atimi abon homodin asidan kama de ama ni na danfo a anasa baba wai ama obi ano no na owie no na osade sika 5000 Ghana cedis a enka sika no 50 million asa hye nsem se onye na onfa to nyoma emfa nsisi edem ho na onfa bi so ento no ho de odo ebeye na waye mpani se de wo odonsem na ode makodwo Cancer Lewin why ade yi pa abusua omienhwe ebra na conversation no ekos na o handing over the key no ama yenua ba no Kwadwo yankopon ensure na nyame enya wo kese pa omienhwe video no start ya chepa na ba ho se mehwe na ya to aso na at least ye ba fia enye bi tiare atu na bi sanse bi ti atu timba ye mu a egusi ya djuma na mi hu menua bai dana oni di sewechi nana swati amza dana dey idim kuma no kwasuki fa awade hu se mpie no kwa na nche no baby a oda so ni wo se ha no oda amza ampa wo se make us sub ma no opinion so dey ewo aja no tikama kuma sense na dia enya hwe wonya djube fi ni tirim wonya me ni hwe nipa ade nchiya emunyam so ho uwa na wasai na tia sinkwa de emiri twandane mo nso mo nyono hwe de na mbia no pege na fa hwe so ti Nyankopon yibu afoma no am se nya hwe em ka che mesin fo se mo hwe na yen shadan won we mu so kesi se na be nya be nti ato e ba se ma adwen so ayre ati na ofi se gba ebua ti start gidi because bibi so me ye na mu na me kwa akra ba na mkonya nkwanhia akofa asem so be nya egusu wokoto ya kan wasem eno tin chese sebe minyama sinya no so nkoso wa ho chirim na nkoso nyendwe na ho ti ekokoto no na koto da kwa 26 August next month asa ti de ne bitima bande na mabe kan na mabe hwese adwuma no mo de so ma wi a na metimi ni safwa aman na wo move there akwakotem timbaya yem hye ne bose ma ya ama no na ya wi a pese edema no ti akoya busuafo ho ade mi se no fa ni nyom ntin wanu sham pacho da no yemme na yemfa wanu sham Dana oda dawati dada yana biya bi okay amma ba mu sai ya akwai sai okay eso wani isu ayo ne fa ni mo dana oda biya
Yes, you Yamishra. Oh, that is afei so abeka fa nyankopɔn aba bɛhyira me ne sika ne mmom nyankopɔn no a me nda nso ya adontie bi nyankopɔn no ɔne ma melisa wa hene wa dompɔn ɔma bɛyɛ nti no ana eso yi bi sene bɛyɛ a abɛfo so bɛyɛ bi ama wɔn na ɔwɔ ɔhaw mu at least bi bitim bi ayɛ na bo nipa ne sɛ de ɔsɔ sɛ adwuma akaka ho nti no wɔde 2000 beto mattress atwa na wada so wɔde 30 minutes 3000 akɔfa enema na wada tonton ewa isabe I'm sure I'm sure Ibi ya mi ni nye ye, nya ma nye ye. Mo ya mi shira o. Eshi. Minti access. And we will be sugar. And the way so hene ishira. Oma mo na enko so nko na enso afofo. Na mi shira o don play bi anyama o shira. Right. Abisia Koyo Dancer TV enche na ye free Farmer Health Center ho eba. The bia ka cho say the amount for ka wa bonten de e me yamfa nya ase. And all her need about need sema to say enya something to aka na abe person na ye ne emaya etwese mo abekasa by the edita sister Dina and kasa na bibia anya ko iba chema kasa de mafo eni je ye afeni ebe di enipa afeni ebe di enipa Pepa Tiama, young man, obi abeka sebi. Nice one. Sister Dina, obi abokore. Nice one.
And I'm passing out the side and you. Me pa try. Obviously, I was speechless that Obekasa is. I want na me da. Na madam for ba kwa wo e wo am sinti na me hwe no. Enka saba so na yesu no obisa mase. Ti kwansi na me pie won ti na omo bo enwaboyi. E na me du kale kamta fo ne se me sere omo nkobo me mai ni so am ne so apa. Na enka sate e na o yese adan na me se o aha na me dana eso apa na me so nkobo so no se omo so muntimi mfo ne nua ni nyina ye de ewu e ka de he obeyi mo ahwe e na o se o ene omo kope forman be bo fan pe yi na omo foundation ye no bi se bro agwegwo wan de na me so ye de ya na o se ne omo ko sha se mo foundation omo si dan po baako e ma me nti that na omo boy foundation anaje omo jina so a omo boy papa no so no mo pon ye e manage say me suda say me nya say me suda se ne me jina ha na se menya dan a me bede me ti ba beto a any TV am baba dan so bia sika kwa me utade mu da so mi da oh wow and am ojo cancer the way enunti na menya say me da na say ejapade ti nya mi hira no me hu de menka enchire no me ko soa hira no enya ne kese E wa bonti bebe say Kojo Cancer lewe onya adoye o mo awu bia yes dey na be kacha ahwefo oh enya no kura me nyin enya ne ma bi say me nyin ono o ya adoye na say ono ga so ka o ka say ono enya ni pem no de ya adoye e say yanko ma ne kana kuma asa na wa ya ma abufro sa no o tie nti nye say onya adoye enka na onye okay nice one manu ko eja so eja ko de ma ya na oti Pachan, e ya pass sister dan na sa dan ni na na oda pachan, mo fa sepa nyanchen kula.